Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 10. epizoda od Nur Travel. U 10. epizodi ćemo da pričamo o jednoj od najpoznatijih boginja u istoriji Drevnog Egipta. Pozdrav svima sa celog Balkana. U stvari ovih dana sam se setio dok sam vodio ekskurzije sa gostima da dosta njih su mi pitali šta znači mačka kod drevnog Egipćana i zašto nju su obožavali. Zbog toga sam odlučio danas da pričamo o tome da bi ljudi znali zašto drevni Egipćani su nju obožavali. U stvari drevni Egipćani su obožavali dosta bogova pored boga Amunara u drevnom Egiptu, koji im je bio glavni bog Egipta ili bog sunca, zbog samo dva razloga. Prvi razlog ili da su ih mnogo voleli i imali su veliku korist od njih, a drugi razlog da su ih imali strah od njih i zbog toga počeli su da obožavaju dosta bogova u tom periodu. Kao na primjer, drevni Egipćani su obožavali mačke i zvali su je boginja Bastet jer su imali veliku korist od nje. Dok i sa druge strane obožavali su isto tako i krokodile i zvali su ga bog Sobek jer su imali veliki strah od njega. A danas naša tema ili naša epizoda priča o mački, zbog toga ćemo da pričamo sada o njoj, odnosno o boginji Bastet u istoriji drevnog Egipta. Bastet je boginja zabave, sreće i odmora u drevnom Egiptu, a drevni Egipćani u stvari su obožavali u jednom gradu koji se nalazi na severnom delu Egipta, koji je tada se zvao Bobasta, a sad se zove Tell Basta. Boginju su uvijek prikazivali u obliku cele mačke ili ponekad u obliku žene koja ima glavu mačke. Drži u jednoj ruci jezvečko boginja Hator, koja je bila tada boginja ljubavi, muzike i plodnosti u starom Egiptu, a dok u drugoj ruci je držala Anh. Anh je bio ključ života u drevnom Egiptu ili ponekad je držala korpu. Početak pojave Basteta u drevnom Egiptu datira iz predinastičkog perioda gdje su pronađene neke posode na kome je pisalo njeno ime. U regionima Sakara i Abidus. A malo kasnije njen kult se proširio širom Egipta, čak su drevni Egipćani nju obožavali u rimskom i grčkom periodu dok su bili u Egiptu. Toliko drevni Egipćani su volili i obožavali mačke da su čak i nju mumificirali na isti način kao i ljude. Tako da u Egiptu je pronađena jedna ogromna grobnica gdje se nalazi oko 1.000.000 mumificiranih mačaka, što pokazuje veliko poštovanje prema njoj. A postoji još jedna boginja koja se zvala boginja Sehmet u drevnom Egiptu, koja je bila boginja rata u obliku žene koja ima glavu lavice. U stvari boginja Sehmet je drugi oblik od boginja Bastete kad se ljuti. Zbog toga istraživači uvijek su zbunjeni kad čitaju hieroglifske natpise ili tekstove po hramovima i grobnicama. Toliko boginja Bastet je bila veoma bitna i poznata u drevnom Egiptu da su čak drevni Egipćani imali jednu posebnu slavu za nju koju su zvali Bastetov festival, gdje su plesali i popili pivo, čak i Herodot je spomenuo ovaj praznik u svom rokopisu. Tako da su drevni Egipćani obožavali mačke zbog jednog bitnog razloga, i to zato što mačke u to vrijeme su pojeli miševe koji su pojeli žito koje su držali u skladištu. Čak i ubijanje mačke u to vrijeme izvan mesta za obožavanje bez sveštenika je bio kao veliki zločin koji bi bio strogo kažnjen. Evo, dragi prijatelji, završili smo danas našu epizodu. Nadam se da sam odgovorio na pitanje koje su vezane za mačke, odnosno za boginju Bastet, i da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva. Kao što uvijek vam kažem, molim vas nemojte da zaboravite da se preplatite, da lajkujete i da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima, da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.